Dort en daar wordt zwien geslacht. Hier bij Strookland wordt eten gemerkt. Marius, alla Marius, aber was steht het van jou? Dat is van jou 5 woorden 23. En Gels en Greitjemam hebben Fleisch uitgenomen, die hebben Fleisch geruid. Nu willen die Fleisch bakken. En dan was ik er nog, wat willen we nog een beetje bij? Willen we rijst, of schoblen, of willen we Ätschoken, of juka, of popcorn, of weer wat groens, of dit, of dat, ja, maar dan schrikt je Fransje doorheen eerst voor. Ze wil even een zo'n Ätschoken, weet je wat er bij Strookland zijn? Die doen het tweemaal bakken. En dan zegt Jels, yes, dat willen we. Van daar willen we Ätschoken maken, wat ze tweemaal bakken doen. En ik wil je één ding zeggen. Mijn vrienden en ik, we hebben dat gehad. En wanneer je weet wat tweemaal gebakte Ätschoken zijn, dan weet je wat zeer schijnt. En van daar wil je weten wat we dat merken. Dat is met arbeid. Maar ik wil je één ding zeggen. Wanneer je zo'n Ätschoken staat hebben, dan met je fijne vlees, Rindfleisch, oder Schweinfleisch, Hühnerfleisch, Kühnfleisch, Fehlfleisch, Pageschenkjes, was immer du dann erst. Aber mit die Ätschoken, dort erst ein bisschen so Ontje Tomats oder Peter mit der Schachel oder ein Mexikaner mit dem Radio. So passt das auch. So, wenn wir sein, wo das ist, ich will wissen, was wir da zerbrochen. Und ich lade auch, was dich interessiert. Dankeschön. Nou ja, dat is het nu zo weit. Nu willen we Ätschoken merken, zoals ik al van reden deed. Tweemaal gebakte Ätschoken. Wat is een beetje groot voor 5 Samariërs. En mensen mochten vielleicht vragen, wat heeft die mensen zo tijdig op? Wel, want einer eerst zal half 5 Samariërs om zijn kruid gaan en die is daar, weet je, schissend wo op een huiskel. En waar vandoor is 3 is, eerst schrakelijk koud buiten. En dan zit mij stout gegroeid, want er veel tieren zijn. En dan zit hij maar eerst voor u en dan diesteren, weet je. Dan groeien mensen zich. Maar dan gaan we dat nu ik even niet voets afsluiten, dan wil ik nu een beetje een video maken met die Ätschoken. Die smaakt eerst een t-shirt. En nog een ding wil ik wel klaar maken, mensen die zijn nieuwsgierig, wat ze broek ik erin ben. Weet je, er zijn meerdere dingen wat er goed zijn. Want mensen nerveus is en die met blij is, weet je, dan kwamen ze steeds, weet je. Maar waar ze de heen lopen gaan, oh, wat is dan? Dat is een beetje sterk. Maar even gaan. En nog een ding, wat er bij goed zijn, waar mensen meestens bok is, dat is ik. En dan derde bandjes, wat dat geeft een spets. En dat een spets gaat dus niet ondersnallen met een belt. So dan moet er naar zo'n stert. Nou is blijven de beksen boven. Eerst hebben we Mexico, die vaak hebben, die houden de beksen immer zo half leeg, weet je, dan ging die zo rond, dat zag immer zo zwaar door. Hingen die beksen wat pijn weer. Maar even gaan, dat wil ik hier proberen. 4. Maar dan gaan we nu weer Ätschoken maken. Ik weet wat dat te doen heeft met feitkeuper, maar nu gaan we Ätschoken bakken. Ik wil weten wat we er gebruiken. Dankzij. Nächste wat we doen is, we hebben de Ätschoken smak afgewaschen, smak afgedreigd. Dan nemen we dan over die met een kuffel een klein beetje lekker snel puksen. En dan willen we die bakken. En dan doen we die met schmolt, een klein beetje rond een beetje aanschmolten. Dan bakken die veel beter, wordt het zo fijn. En dan willen we die ganz goed bakken. 400 Grad Fahrenheit. Van even 1 stunde, wat die goed zijn. Je schlicht over die ganz aanmazen hier met, je kan zo'n smal proppen je dan wel. Ik heb hier olive oil, maar je kan ook andere proppen. Ja, nu willen we die in de oven dan zetten. Dan willen we die 1 stunde bakken. 400 Grad Fahrenheit. Zo. Dat kan wezen, dankzij. Oké, nu hebben we de oven hier bij 400 Grad Fahrenheit. Dan willen we de Ätschoken hier 1 stunde bakken, 400 Grad, oder wat die goed zijn. Oké, den tijd wat we leren wat de Ätschoken bakken doen, dan wil ik niet weten wat we nog alles maken. Hier hebben we een beetje sura schmaunt, je kan andere schmaunt brokken, oder bloß maljk. Dit is waar je Ätschoken merken. Hier hebben we zipple, wat ze naam green onions. Hier hebben we 1 ei. We worden bloß het geel van ei brokken. Hier hebben we een beetje paprika. We hebben een beetje peperschoten, kjeese oder pulva. En hier hebben we butta. Hier hebben we reesche zipplen, wer dat ligt. En daar hebben we reesche schpajk.
Dat nennt sich bacon, oder tocino. En hier haben wir ein klein bisschen schisnick pulver wieder gleich. Und da haben wir päppa. Und da haben wir 2 Sorten Käse mit so einem Cheddar, so einem Rotjela und dann da haben wir Witten, Mozzarella. Ich kann dann so ein Käsebrocken gewählen. So, nu lügen wir bloß, was die Ätschoken gut sind. Okay, die haben hier eine Stunde gebacken. 400 Grad. Check mal das. Ich glaube, das ist ein sehr Fan gut. Nu werden wir das eben getan. So, dann wird ich wissen, was wir da tun. Dann tun wir erstlich den Dachsel nehmen. Und dann schrauben wir das auch nur aus. Der Dachsel werden wir nicht waschen, das werden wir auch nachbrocken. Dann nehmen wir die Ätschoken dort. Und dann tun wir die Beeren mit so, dass die alle wehen so fein rüht. Und die Schale, die will je Geschmack lassen, die will je nicht zu schrecklich werden. So ein bisschen dort, was ist das erst nur heute einmal ein bisschen abpassen. Aber guck mal dort. Dat wir mit so ganz fein ausschrauben. Kijk mal dort, das fängt an Geschmack zu lassen. Das lässt ein bisschen so eine Lahm, ein bisschen so ein Kanu. Ja. Das kriegst du dort, dann tun wir die nächste auch noch. Hier ist das Dachsel. Das schrauben wir auch raus. Ja. Dann nehmen wir die Ätschoken, je gerade die Ätschoken gebeten. Also ich kann nicht gerade fangen. Oder mit einem Lepel, die ein klein bisschen nehmen. Die will nicht zu böse sein, die will nicht wegkriegen. Du hast es dort zu Bären. Das ist ein Rüt. Das ist schon sehr fein. Und dann, was wir dann wollen tun, ist dann wel von den Ätschoken da, was wir da nu noch kommen, haben wir mit das Ätschokenbrie merken. Da. Kijk mal dort. Nu haben wir hier eine feine Lahm. Und da werden wir das eben getan. Da. Und was je mit diesen Dachsels tun? Da stoppt je de oingen näher. Check mal dort. Da ist oingen. Und dann, wenn das ist dann her, da alle voll stoppen, dann wird das ein bisschen hoch, dann sieht das zwar wie eine große, hohe, vollgestoppte Ätschoken. Kriegt es dort. Und wenn die dort nicht will, braucht ihr nicht. Aber da, nu haben wir die Dachsels da oingen näher gestoppt. Und nu werden wir Ätschokenbrie addieren. Und da werden wir die voll stoppen. Okay, da werden wir nu mal diesen Ätschokenbrie addieren. Weil hier ist ein bisschen Päppa machen, das so viel es geht an gleichen. Und ich lege dann ein bisschen schisnick pulver mit garlic pulver. Und dann da wir hier ein Ei machen, das Teile vom Ei machen. Und da wir ein bisschen so ein zipple machen, so ein onion greens. Das ist alles bloß von ungefähr. Und hier haben wir ein bisschen gebratene reesche zipplen, was am Stuhl kann checken. Hier in Kanada. Dann hier haben wir dann so ein reesche gebratenen Schpajk, Bacon, Tocino. Und dann hier wollen wir dann noch vielleicht about einen guten Lepel voll Butter machen. Dann tun wir noch vielleicht ein Stück 2 gute Lepel sura schmolt machen. Wenn je dort nicht gleich, dann tue ich bloß gewöhnliche schmaunt. Oder maljk. Und dann riecht das fein durch, das alle durchgehen, die Schäden durchgehen. Dann werden wir nicht verjäten, da werden wir noch mit die Käse, so viel es geht legen. Das geht nicht, ich will von beides ein bisschen, so ein Rotjela, so ein Witter. Da werden wir das Geschäft durchrieren. Und da werden wir die Ätschoken voll stoppen. Und wenn ihr nicht steht Salz, dann wollt ihr ein bisschen Fleischsalt machen. Hier ein klein bisschen whatever salten. Was immer ihr gleichen. Ich habe hier noch ein klein bisschen heute Päppa, Pulver, das dort noch ein bisschen machen. Das kann ich so errieren, weil das was das Feine ist von das. Ja, dann riech ich das Geschät durch, und das alle besiegt haben. Und da werden wir die Ätschoken voll stoppen. So, hier haben wir ein Pläster voll gestoppt, dann nehmen wir die nächste. Den dichter, das Ätschokenbrie haben wir ein bisschen dann eingeriert, wenn ein bisschen zu dick ist, dann ein bisschen mehr Maljk machen oder schmaunt. So, dann stoppt ihr die Geschät voll. Ich will ein Ding sagen. Das wird obergrüllig schmecken. Und das wird nur hoch, weil es vollgestoppt ist. Wir haben ja den Käse alles zu machen. Weil ihr nicht Spark haben, dann tue ich Schenkelfleisch oder Rührwurst. Was immer geht legen. Das geht nicht, weil so eine Ätschoken ist das. Das, ich meine früher, wir haben das belebt. So eine Ätschoken schmecken bloß grüllig sein. So.
Nu haben wir den nächsten. En nu wordt vielleicht nog wat overbleven, maar dat gaan we dan anders met baken. Waar nog de nächste Ätschoken staat. En wanneer een beetje te droog wordt, dan doe je een beetje meer maljk maken, of schmaunt, of wat immer je dan hebben. Ja. Krijg de staat waar we je shit vol stoppen. Ho, dat wordt een vader pleister zijn. En ja. Krijg de staat, weet je wat we dan doen? Ja. En dan nemen we nog, en dan doen we door nog een beetje kjeese boven even. Ja. En dan nog her, wanneer de schoor zijn, dan doen we er boven nog een paar, beetje zo'n zipple even kruimelen. En daar zijn die eruit te eten. En dan dat voelen, die heeft buiten 4 gemerkt, die wordt vlees bakken. We worden hier aan de Ätschoken proeven en goed te brengen. En daar werden we over zeer schön eten. Ja, kijk maar dat. Nu werden we uitmerken te de baken. Dankzij. En wat je weer wel, voor het uw, door nog een klein beetje paprika even streken, kijk maar dat. Dat merkt niet een grote onderscheid met de smaak, maar dat zit dan een beetje smaak rood. Ja, zit ook niet smaak. Nu werden we die baken. 350 graden Fahrenheit, van ongeveer 15, 20 minuten, wat een halve stunde, wat de ganze fijn durchgebakt. En dat is weer uit. Nu kijk maar, nu gewoon deze baby's hier in de bak nemen. 350 graden, voor vielleicht 20 minuten en een halve stunde. Wat de fijn zijn durchgebakt. En dan wordt voller al aan vlees gebakt. En dat wil we eten. Dankzij. Nu willen we een halve stunde heeft het nu gebakt, 350 graden. Nu kijk de mal. Kijk de mal dat. Nu zijn die Ätschoken rijden. Nu willen we de Ätschoken een beetje dwarsnijden. Kijk maar, zo fijn weg. Oh, kijk maar dat. Nu willen we deze, oh, maar dat zit er wat smaak. Nu willen we die maar dwarsnijden en dan willen we die maar smaken. Dan willen we die maar smaken. Voelen heeft vlees nog niet klaar, maar wie wordt eerst aan de wereld smaken? Kijk maar dat. Hoppa. Want voelen niet pulva met vlees naar komen. Ik wil me hier bloos voor zo'n Ätschoken hebben. Smaken bloos zeer schijn. Met zouthout. Dat is zeezend. Proef dat. Dit wordt je niet leidzaam. Dankzij. Wauw. Dit is dat weer. Dankzij.